The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakong kintiw bahalin lingdo lingkoy hakas photoik nailan aja pun riu kelapan map nakakong ancelarangan namar kajing keno bakalapan mi kerteng persya haka pratrik nailan aja pun riu kakong kintiw bahalin kalaong baka jing sisya kakwa bandai pan map markmat nakakong ancela hendai namar bagi dan gibriu gibasyong dukan hamuda kendailan kiladawa baka daiban pan map social media bat ongru baka jing penmi yang kerteng kadai tang namar kajing dom bat kajing pitar. Lasa kiru bagi nong dia madan. Halinti ya kejat ajil road. Kila priang lagi mar ki mata. Wat hapedang kajing para ki pulen. Ban layu iru baka dia kathiet kaya bed kumbaju long man lakasngi. Bah, ya kajing long jongpi. Ngatip ro baki day ibreu ibas ngauret. Bat pasngau sin lang ngatip ba ladangawan pan map na pi para marway deploy ban map Henry tang ba ngamban se ban hap pan map hame social media iwan ki ang ba pilihan pan map ko media kan ba mga jikran bakla jonga kan ko media te nga kloy ban pan map mga jik bakla jonga amla le yei na mara ka jingdam bar kho hi ba sudam me kata ba wan senum seneng kren kumta te aku mi kintin jo ikong Angela tak ada sumpah map mo. Pemuda. Kiwan hang ni ban ngate kiwan le ikong Angela kiwan tamaki ni. Namun pan map ikong pramarwe. Tamaki don ki bawan napo naneng. Naneng ki ang ba dem pan map po social media. Maka jingkren bakla jonga lakten po social media teh pan map po social media. Nakikong map no ijum bakla jonga kajing dam kajing bitar akum kren ya keteng jongpi mut hire ban kren keteng jongpi tambal akum like. Pidan dukan marbam ndai compare la kabared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henriu link ba ka section lai phoi iway kamde ka ba bapinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka judging kam jongpi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya latno tang is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakrishnan daga Food Safety and Standards Authority of India. Iperti yang tau ki Iwan, kuwi ko perom kwa oknai pi. Iwan, bekon bam kwa las ko mukhan. Tạm thân nè và đang nè ham bên bột ấy ăn cái lọc phá bốn sen kibrum chụp clip hai kia ngà tăng khi mặt phom chân na khi họ phải vô đây còn Ivan ông rồi cái bên husu cái gram mò tao là bốn gram tem ấy tiệt đi kì tao con đây nè dạ khi biểu ngài nên mà em khi mà vào đi tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang kéo vào cậu Kami ni pedi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sain suruh. Ngaku ahi amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa. Hikai gua nongkong daga simple design gua ar dah hikai daga design mana je dia kan ni ka simple design. Gini ke check tu ram sorkar mah.
kamu pada teranga laduk mesin dia sikit dah kamu kuat